bikauli atiriri no wewe na guma who is right no katika baba we na guma ukirikana gakaire antu ngirithandatu ibathie nambere kwa baetika na ngurario kana na nguma kiri maandamano mama ma 25 na Kenya 77 kulingana na waziri Murkomen nara gukwerekana ati antu babe bathie nambere kwigwa bakitweka na mangurario kana bakinambere kwigwa bakiguraragwa ndeni ya maandamano mama na ara gukwerekana ati oantu 196 ni mabitha ba borisi antu ngirie mu 500 ibadhire tubakinambere kwa bakiwatu kana kwikirwa mpingiro ni chia awatho abakiringithanagwa na maandamano mama methire tumakinambere kwa makienderiaga gaugunthi goroni na arega na 21 na babethire tubakithi nambere kwigwa bagituyagirwa na mpingiro ni chia watho kurekana kumwe na kubetha ngima chibitari kuiya Kenya nethire tukinambere kwigwa ege karaga tatande tena wechiathi ntobobe thete gukinambere kwa bukionekana wikirwa nene ni makarika marama kuruthwa aga nthiguruni makarika maukatiri makarika matakwereka na gutumira inya bora gutabatiri kagite kara guns kana kagite kara ainyangia bethe tubakinambere kwigwa bakenyangagiri into byantu na munonkuru kigutigira ati kwena makarika mawagagie maukaria makuthinambere kwigwa makionekanaga kagite ni karatu erekerete ithobia 2027 yore bikibu magire kathoma bikeburi ni ikutwerekerete ukakwigwa mantu ibu makainambere kwa maekaraga karatati ni gatuthandatu karatati kama wanja karatati gatunana no tukainambere kwa tukithagira ngoro ino chionde murithi wa Meru TV ndeni ya ngatheti ino ya The Standard karatati ni gatwiri karatati ni gatwiri nonko na koti ni thire tukinambere kwigwa kiuga ati ekolokia gatoto school na ante cha mukuru era kuririkana ata nyuma ya umwanka wa kuinambere kwigwa kwena kuyengo kujie gateka thirikari kana gate gakoti na chukuru eno ende ikwethere tukinambere kwigwa gambarere kithia nambere kwa ritu ya okakwo no kurikana thetu eno muraithiria kana muraithiri wa Meru TV gambarere ya gatoto community primary school ithiritwe yina kuyengo kujie na igamba na ara kotini kuririkana atiriri koti ya iguru na ara Nairobi ni ithiritwe kinambere kwigwa ikiathaga ati gatoto community primary school na arante chia mukuru kwa Ruben ino ende ni public institution kana re tuekira public institution ni dire tuekira wa imugaru na katiba na ara kwerekana ati kwina ipengele kana ichunche bia kithomo bia dire tubikina mbere kwegwa bikiuna wa ndeni ya chukuru eno no gambi babo dire tubikina mbere kwa bukiruta wa ni mugambithania Bahati Mwamuye na arethire twakina mbere kwegwa kiarire mantu mama gatoto primary school akiuga ebateri kwegwa ikiendelea gutwika a private school na tichukuru ya Kiumbe na ichukuru ireko inambere kwegwa ege practice mantu mama kana ichukuru ile tukinambere kwegwa kionekana gende taye ne ringiro line kumana ontububu nontuerekana chukuru ya primary ari chukuru ya private mantu mari kana mantu mangi tamara rekere kana gati pengere bionde bia bati kwinambere kwa bikithingatirwa bitiethiritwe bigikinyanira karatati ni gatuthatu ndeni ngatheti ino kurerekana kana kwethere tuwitaragirwo bora abitha wa borisi athie nambere kwegwa kirara senior detective muchunkoni uri uru mwana wa muchunkoni na arathire nambere kwegwa akinukaga muratheka gita kamandamano ma 77 kurekana kagita kara mwana wa miaka 23 James wa Mbogo Gachara thie nambere kwagioka rukirwa ntu ya Jumatatu tariki 7 atari na ithugani no riko kana aomba kwegwa kiumagaruka mujio yo kana aomba kwegwa ki umagaruka gachoka atari sawa na araende
athie na mbere kwigua na kaugwaya kanini tu kuma no ntubu ithe no ntu I muchunkuni uri weta ari ntugo tu ya chukuru ya kawaida na ara James athie na mbere kwa kithuka maukuma kina umagaruka athi chukuru na aranterechia na nyuki na arathie na mbere kwigua kithiaga form ya ithatu athi na mbere kwigua gitinda na chukuna nambi kagita gagucoka athi na mbere kwigua kiumagaruka endukite kagita karathie na mbere kwigua kirikanaga na iringirwa ariri kuma kagita ni ka James yathitwa kinambere kwigua kirute ngugi ta red for hire beta wata kuthithia bikibikire chia kwandikwa na yathitwa kinambere kwigua gitumagira bikibiki ya cousin wake kengo inambere kwigua kionaga tubecha twa upkeep ogorobo mwe inambere kwigua gikamataga passenger kana inambere kwa gikamataga muntu urathuganiria ati ari muntu umwega kana thuganirie tu ni client tu kawaida atakumenya aithiritwo gikamata mwamba muragani nyuma ya kagita kana nyuma ya ka distance ga kai athi na mbere kwigua kimugarukagira ina mbere kwa kimuyagira bikibiki na athi na mbere kwigua akimuraraga mutiga agu rutere rwa barabara kuma kagitania kendi kwithiritwe kuri nambi kuma kagitania kwithiritwe kwina kieba na around tubobu withiritwe kinambe kwa bukiaragirwa agago ndeni ya ngatheti ino no tubobu athie nambe kwa bwekarikaga tariki 7 mweri wa 7 ari ntu ya Jumathatu ni mwankani uyu wa 2022 kuringana na ngatheti ino agago makarika mama guragani muthikiria na muraithiro wa Meru TV methirito makionekana kuina mbere kwa makingiaga mono kuma kiri magaindi kuma kiri ambababa kuma kiri kinyaskari no tungatheti ni wano yonkuona muthenya wa goro na araka na karaka thie na mbere kwa gakiratho na amburuburu gakiona ga TV nyomba kwa ira ya kurukaniria bura ni nyomba ya monka ya karatha kathie na mbere kwa gakithika wa muthenya wa goro na ara ntere chia Kiriguini village nara Nduberi county ya Kiambu kagita kara Bridget Joki wa mianke 12 athie nambara kwigua akithikawa nara kwa thie nambara kwa wikuyagirwa kiebana kithikiro kinene gina wakana kaki nambara kwa giteragiriro tobia mwana uyu wa kana kare akagake akiuga ina wirigiro bone ni atikana akagake kana kare akagake kai nambara kwa gaikuraga gatwike muntu eneweta kai nambara kwa gaikinyithanagiriro tobia ko na kathi nambara kwa kiruthaga bwega ndeni ya maisha no inde ino tubibi yako bi nambara kwa bikete nagiro kana bi nambara kwa bikigitagirwa gatigati ni askari kagita kara kamandamano garatati ni gatona kare bi nambara kwa kionekanagia bora ghost student kanari tubara bethiri twebari bakiwi bakuthoma lakini batikuthoma bethiri tubakina mbere kwigua baki nenkerombecha itareogo ni thirikari kana na riboti ya thiri twakina mbere kwa kinenkanagiro na arande ni ya bunge nene kuona ni ati kwina aritwa 743 barabe thiri twebari ghost school barabe thiri tubakina mbere kwigua bakinenkagirwa mbecha chia ku thina mbere bobo ni kumani na guge bwa auditor general Nancy Gathungu kagita kara mbere ya bunge ino nene na aramujo Nairobi mwerwe na ginambe kwa gitaragiria mantu mama akiwa kwina na bethiri tubakina mbere kwa bakine kwambe kithungu lakini batinde ni machukuru karatati ni 5 ndeni ngatheti no murithiro Meru TV kareriti mantu makonene na help nara nkuona help kwena nto yethe twekina mbere kwekingagira home nara kwerekana more than half a million kana nkurukia nusu million ya Ritoba University na Kinyabaraba Technical and Vocational Training Institute VET bethe tubakina mbere kwebakia mbecha ino no nto bwa helbire either twere guru muno mwankani wa 2024-2025 ukirekanaga ati gutie namba ya chikona bwana Health Chief Executive Officer Geoffrey Monare thire tokina mbere kwigwa kira bunge nene ati kamiti ya kithomo
yethiritwo yina nkuruki ya antu 1713 kana 73 baraba yethiritwo bakinamba kwegwa bakiromba mbeche no kabakiromba otele ubu na indi untu bora bwethiritwo bukienda mugana wa chiringi bilioni 48 kathante 18 gukari wogu kuririkana mbeche chethiritwo kinamba kwikinenkanagirwa ni HELB ni chiringi bilioni 46 kathante imwe ni kiri ana 322 na banana utie na mbesha bwana karatati ni gatano na onde tuinuire karatati gatandatu kethiritwo kinambire kwa keragirie bora kwethiritwo kwina makarika mawagage bokaria makarika mawaya anthiguruni yetu ya Kenya muno kagita kara kwegitwe kwina maandamano na arende thiguru no yethiritwe kionekana ta gucoka na nyuma kumania na bora mantu maukarakara kwina bicheringi itwaya rutungu na rantere cha West Wind supermarket na ara free heli na Nakuru araba thiritwo bakinambere kwegwa bagikia dukanina kwethera kiragento kiyetwe onto bora bwethiritwo bakinambere kwa batiga batari na ngugi maandamano mamethiritwo makinambere kwa makiruthikaga gutiga antu bakwiyero nambi onto bwethiritwo bakinambere kwa bwichokie na nyuma anene uchumi bwa nthiguru yetu ya Kenya bwethiritwo bakinambere kwa bwichokie na nyuma kinya biashara antu baingi muni bethiritwo bakinambere kwa bagitangugi kumania na maandamano mama megwite makiruthika na wantu urethera antu bariuga gutie na ngugi no ende kinyeto gwetu atu nini tore oho kethira katukuinambere kwa tukithukangagwa ibaraba na mawendi mao bongwa karati ni kama wanja bado kaithiritwo kinambere kwa bakiaragiria gogo bamwe ba expert baraba yethiritwo bakinambere kwa bakiringithanagwa na maandamano mama nonto bwa mawendi mao ma cheche 2027 na arende kwirikana kwena ntu bomba kwigwe bena njara kiri maandamano mama methiritwo makinambere kwa makionekanaga ganthiguruni ni kumania na mantu mago tuma wendi mbango bongwa katakati ngatuna na mulkomeni yare agawathirito kinambere kwigwa kiaragiri mantu maguragani arathirito kiwa na antu 42 yake bathie nambere kwa bagite ya utoro bwao kagita kara kuringana uchungunu bwabo bathie nambere kwa bukito na riboti ya thie nambere kwa kinenkanagirwa yugite na antu 57 bathie nambere kwigwa bagita utoro bwago ende biro bya bikumera biro mya bikyuragia terere nowe aina guma kiri mantu marathiritwo kinambere kwigwa kiaragia IPRA ina mwanki kana thiritwo kinambere kwa kiwata fire no ntuba witie kwa ngarama ya maguta iri iguru sana none irathia nambere kwikirithagire mantu makonenie na uguriba maguta yetawa IPRA muthenya wa Jumatatu ni athia nambere kwigitiragia maguri maguta nara untubobo athie nambere kwa bukionekana kwegwa bukimenagirwa anene Super Petro yathie nambere kwegitege na chiringi nyanya kathante 99 eno ni ritemwe diesel ya nambere kwegitege na chiringi nyanya kathante 67 bado ritemwe maguta mara mata mathi nambere kwa magitege na chiringi 9 kathante 65 na iri temu kinyayo onto burende bwethiritwo bukinambere kwa bukionekana gutiga akenya baingi bawete nthea ciago nontu batikumenya bakaru thata wete guku maguta kwethiritwo kinambere kwa wikiringithagia biashara mwanya kwa ngerekano wete guku maguta no kugate mawehwe nkari wetithia maguri macho wete guku maguta no akuka inambere kwa gite makinya uguri bwa into bithi nambere kwa bigite nontu muntu uyu kana mu biashara yo kwa inambere kwa kiguraga into na arora thokoni agakamatirwa na nkarira yetithitie uguri bwa kwa ukinya wa kainambere kwa kiongagira kanyamu kanini kengwethirwa kiona gintu yani generally ukethira kira gintu kwa inambere kwa gigite gikumana na wete guku maguta na nontu burabo thiritwo kinambere kwa bukiaragirwe sana mutogora mugongo President William Samoei Ruto akimenerwa anene nonto bwawetie kwa maguta mama na arethira nambere kwa kana kugate akayatigira ati uguri kana uchumi bukuinambere kwa bukinda maga na untu bwo bukionekanaga ta untu butare abure nonto kagita kala maguta mawiti ikumanisha ka uchumi bukuinambere kwa kinyabu bugitegia ndetu no chikara tatini ya kenda mretheria wa Meru TV karatati ni 10 former senator Orwamba akainambere kwa kiriaga
etupes akaina mbere kwa kile clerk wa senate milioni 11.5 no ntobwa wenyange koti ni ile tukina mbere kwegwa kiunenkanira orders kana kina mbere kwewe kinenkanagira mwerekera gururia nominated senator Gloria Orwambo kuina mbere kwa kile clerk wa senator Jeremia Nyengenye chiringi milioni 11.5 eni no ntuba kuina mbere kwa bakimuthukangagiria kana kimuthukangagiria dietwa no gambi bora tu kina mbere kwa bukinenkanagirwa ni koti ya Milimani Commercial Court Magistrate Ruguru Ngodho ntuko ya Jumathatu na ara koti yetheretwe kina mbere kwa kithira Orwamba na defamatory kana madituma kuthukangiria clerk uyu rietwa yake karatati ni 10 na onda twina chonde ire murithiria wa Meru TV kumera unde ora ni mantu makona advert chithiri tukinambira kwikeragerwa agago biche ya katuni ire agago arankuona IBC ire arewete kiratati kigana nigo nkarinde enge kunanea kumera u kamwe kurukare arakara ithete kana kathikiriti boraga kwirwa biche ya katuni wakira muntu nathagirwa na mutore wa kwa uko magaruka urengatheti yaku na ukainambira kwigukiriragiria imbi yoyongwa yethiritwe kinambira kwigwa gikirwa urito ndeni ngatheti no polisi no kathite nambere kwa baichwana na thuganirwo bara abethiritwe bakiringithanio na kuraga ana bari batano na arantereche siaya no chunkoni bwa gwethiritwe bukithina nambere kwigwa bukirurikaga murithiria mwende wa Meru TV kumira ngatheti ni no yena mantu mage kathomba muno mantu makoneni na mathomo mantu makoneni na miturire mantu makoneni na insurance na mantu mage tamara mantu makoneni na digital skills kana mautia maki ende muno kirembe umbethi na arambe umbethi bethiritwe bakinambere kwa bakiura gwa gutigira ati bakwithongera kiri mautia mama maki ende kengo gutigira ati bakora bwega na mantu mawe maukara bwega zaidi tukethera kana ndeni ngatheti no bado kainambere kwa kithagia ndero cha kibiashara na ara ndero cha kibiashara chithiritwe kinambere kwa wikagirwa gandeni karatati ya 17 karatati ni 18 na bado ni mantu makona biashara karatati ni 19 kwena advert karatati ni 20 ndero cha kimandegoro seria thiritwe kinambere kwa force advantage kiriswaida na ara druze leader thiritwe kinambere kwa kubatira kwa baikaranthi na kwigwa bena rwaria karatati kamirongo ena imwe na arankuona Trump's weapon kana mathaga Trump methiritwe makirika no maombe kuthirie Kelvia na magatho magitega maga gukegwa gutena thiri ya kugana ntheti no chionde chi karatati ni kamirongo iri na mwendeni ya ngatheti ino UK ni thiritwe kinambere kwigwa Canville secret Afghan location after data leak ni thiritwe kinambere kwigwa kinambere kwigwa onanagiria secret Afghan location kana nara Afghan bethiritwe kinambere kwa baki roketera nyuma ya data ino kuinambere kuikili ndeto ni dia gautu ndeni ya karatati kamirongo ine emwe ndani ya ngatheti ino murithire wa Meru TV kumira unenderu chi advertisement tumakoni na games mare yao kana game rili ya nambere kuigichethao kumira une mantu ma advert mathukitie karatati kanene kumira umantu makoni na michetho michetho ya thukia karatati kamirongo ine na kenda mwena mirongo ithatu na kinya mirongo ithatu na emwe bado ni michetho yethiritwe kinambere kwikithukagia karatati kwa na mantu kathomba tumurethire wa Meru TV maragomba kumagaruka ukainambere kwigukibonagira ndeni ya ngatheti ino kogubwa kurutha magaruka tu wegure ngatheti ino na ukainambere kwikibonagera mantu kathomba marama yewite magikirwa urito ndeni ya ngatheti ino nyumya kagita karate kura yanka inambere kwangicho kagira kego tuwe tukimurikaga mugongo na uthiite na mbere takana mwerekera wa mugongo uko ni kwa Meru TV utikathi kuraya.